A nakon sajma knjiga, mladi SDP-a sastali su se sa predstavnicima Socijaldemokratske partije Srbije. Domaćini su im bili potpredsednici SDP-a Nenad Ivanišević, Marija Labović i predsednik Foruma mladih iz Beograda Uroš Jevremović. Tokom sastanka pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr. Nenad Ivanišević istakao je da je ključna riječ zajedno, te da sastanak, sve aktivnosti i njihov dolazak iz Novog Pazara u stvari daju toj riječi pravu vrijednost. Mi smo danas zajedno kao porodica. Oni nisu došli danas u goste, oni su došli kod svojih najbližih, najrođenijih u Beograd i tako se i osjećaju. Kao što se mi, kad odemo u Novi Pazar, ne osjećamo kao gosti, nego se osjećamo da smo došli kod svojih najmilijih, kod braće, kod sestara, kod prijatelja. Tako da je cilj ovog sastanka bio upravo to, da pokažemo apsolutno jedinstvo kakvo jeste u SDP-u. Direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović smatra da je važno na prvom mjestu istaći koliko smo važni jedni drugima i koliko je naš timski rad bitan, naročito u periodu koji dolazi. Jako nam je drago što je tako veliki broj naših članova Foruma mladih u Novom Pazaru došao na sajam knjiga i obrazovanja, zato što nam je jako važno da istaknemo koliko je obrazovanje značajno, jako nam je važno da istaknemo koliko su mladi u našim redovima važni i koliko od njih očekujemo mnogo i koliko se na njih oslanjamo i koliko nam je važno da znaju da smo tu za njih, da ih pomognemo, da ih podstaknemo na dalji razvoj, na kontinuirano učenje i rad na sebi kako bi bili bolji i sebi i drugima i kompletnom društvu i kako bismo svi zajedno donosili još bolje rezultate na prvom mestu za našu zemlju i svakako za naše stranke. Predsjednik Foruma mladih SDP-a Tarik Rupić izrazio je zadovoljstvo jer je više od 600 pazaraca organizovano posjetilo sajam, te zaključio da to oslikava slogan SDP-a koji sprovode u djelo. Ovaj sastanak je sublimacija do sada sprovedenih aktivnosti i razgovora oko onog što slijedi, zaključio je Rupić.